خوندکارên Efrîn û Şehba karnameyên werza yekema sala xwendinê bi Sirûdana Tewayê wergirtin. Desteya Perwerde û Fêrkirinê ya Kantona Efrîn û Şehba li 14,157 xwendekarên Efrîn û Şehba karnameyên werza yekema sala xwendinê belav kirin. Karname li 63 dibistanên Şehbayê hatin belavkirin û dê xwendekar hefteyekê betlaniyê bikin piştre werza duyem a sala xwendinê dest pê dike. Li Şehba tevî dorpêç û êrişên dewleta Tirk proseya xwendinê jî berdewam dike. هیرو ما جلای خبرم مش حاضر سعدی حاضر ساعت کن کریا و ام پر که خواستم سرکفته جواله خودیار دغازم لهمبری به اوقات زحمتی و اوقات گتشتی ما ایرو سرکفتنه خود دست و از هر کسی که راد بجن سرکفتن به جواره یعنی مرا اوقات زحمتی جدکشینه لداویه دا به سرکفتنه مرکت باشه. دوید بستانه دا ایرو ورزا یکم بداوی بی ما کارنامه خواب علاف کردن لسر خوندکارین خواه هجمار خوندکارین ما و کارنامه کاتن بلاف کردن 535 کارنامه دوی ورزه دا هاتن بلاف کردن عملگوری است خوندکار هرن یعنی براستی از دبیم این پلاین یکم هونینه دسر رفت خورا یعنی یان پلایک خوچینه یان ده پلا خوچینه گشتید آسی زور باشیه دانه و هری باشیه دانه